gövdesin. Katlıyız Cavit abi seni. At buldum Malatya. At buldum Cavit abi. Жігіттер, мен беш баш батыр түгел, сіз бұтадығыз. Cavit abi tutamadık sen. Кәмил Cavit'nin батыры. Ay жігіттер. İsabısız hırmat tamашашылар, muhterem millettaşlar, qonaqlar, bek şat sizni ko'ribizga, ko'rib turasiz, nindi jigitlar, nindi qonaqlar ekan, martabali qonaqlar. Bular artist qana tugul, bularning hali tag'in bir shug'uli bor. Bular ataqli kurashchilar. Biz bulduramiz, Cavit abi bulduramiz. Tatar yigitlari so'g'ishmaylar. Tatar yigitlari kurasha, bil olishib kurasha, tatar yigitlari birlasha. Aferin, aferin. Yigitlar, shunday hurmat, ko'pdan ko'kka suyganlari yo'q edi. Men aytam, yig'ilib qora tushmasam yarar edi. Yig'ilmaysan, men bor bet. Sigada shanish yo'q. Shakira, zo'r etib rahmat. O'rinlarni olaylik, o'tirishaylik. Sizni ko'ribizga cheksiz shodmiz, hadi tomoshachilar, endi sizni bulayda taniylar. Bulayda bilalar, no. Tanıştırıp gitmişim olmayın. Allah'a şükür cemaat, kayan başlayayım ekan. Mana, ey, o'zimizning Xo'ja Nasriddinimiz. Karim Tinchurun teatrining aydab boruvchi artistlar tizilishib o'tiralar. Tataristonning ot qazangan artistlari Almas Fatqullin, Haris Husniddinov, İlleginadi. İlfaq Hafizov. Yamagat, bütün teatrda da işli. Bütün estradada qoyda İlyas Sharipov, şunda konsert, şunda tamasha, danlıqlı, virtuoz garmonchilardan birisi. Yaş buluğa qaramasdan endi tamashachilar yaratgan İlyas Sharipov. Showman, kurashchi, nafis so'z ustasi Bulat G'iylashev. Ko'rishmaydi. Mana jamaat, shu yigit bilan tanishdim. Demak, Abdulla Karimov teatr artisti, bek talantli yigit. Hamali meni kurashchi ekanini jamaat bilmaydim. Hali ulg'ina da tugul artistlar orasida eng aqlli. Chunki iki yuqori bilimi bor. Birisi zootexnik. Kurashga rahmat. Birisi konservatoriya. Teatrda artist. Kim o? Musa Kamolov. Rahmat. Mana bilan jamoat shoyariga yaramaydi. Assalomu alaykum. Mana qirında bo'laygina. Shamalab yurasiz. Shamalab. Chunki mana talant olaymi bir. Bilim, talantlı kişinin şul kadar bilimli buluğu, mana meni şuna qo'rqitadi, sheklantiradi. İlyas Halikov keladi geç. Men aytam, narsagina söylermin ekan. Tarix fanlari kandidati. Tarixda bo'l, pedagog fan. Pedagog. O'zi bir tarix bitindi. Mana mening o'zimning divona ekanini shundan bilasiz. Baribir tug'ilmaydi. Kimdir texnik fanlar kandidati jibarar qoldi. Sen aygina deb o'tir, nega yashaysiz sen? Ha, sho'ymi? Dega nindi divona ekanini degandan Zulfiyaga aytganlar bet. Nigulsha o'tga kiyevga chiqasan. Onun jular divona ekani mong'ayina yozilgan bet degan Zulfiya aytgan. U vaqtdan sholkisi bor edi deb aytadi. Tataristonning ot qozongan artisti, pedagogika fanlari kandidati, ham sport masteri tug'ilmi yo'qmi? Tatariston chempioni. Tatariston chempioni İlyas Halikov. Jamaat, bunda bugün o'yin kulki, jirmon, kurash turida da söylashirmiz. Hali ol İlyas o'tirar. Mana bu ortda o'rindiq. Maxsus xadir surayim. Almaz necha taka olding? Sabantoylarda kurashib ayt. Biz bit endi
Вакыты якрашчылар гына, икене генә. Икәү, синеке? Икәү. Синеке? Синеке? Yok, bu. Икәү түгел, ишәү икән. Bu oşa gına. Так, синеке? Синеке? Буна. Bir jideo var. Жидәү, синеке? Менде бир күтү сорок бар. Utar! Менә җәмәгать, менә ул юкка кандидат түгел. Мен әйтәм, иң күп тәкә алучыга утыртыйм дигәнем шушы урындыкка. Җәмәгать, менә көрәш төрләре турында сөйләшербез. Яме, бу бит инде безнең традицион Сабан туй бәйрәмнәрендә генә теге үткәрелә торган көрәш бәйрәме түгел. Ул бу ярыш инде хәзер безнең Казанда ниндидер газетаның, ниндидер бер шәхеснең юбилейна багышлап та искә алу шундый ниләр ярышлар үткәрелә. Шуңа күрә мин сезне барыгызны яратам, хөрмәт итәм. Чыннан да мондый кешеләрнең бер капка төбенә җыелып име, бергәләшеп матур итеп сөйләшү, ул бүтән кешегә дә тәтеми. Бу иң бәхетле капка төбе. Без инде әле бүген Татарстанның халык артисты Фил Усманов юк. Ул инде монда тагын бер урындык куярга кирәк булыр ди. Әйме? Ул килсә урынны бирәм. Ул килсә бирәсе. Ул килсә миндә качам. Шуңа күрә егетләр Бит, чыгып китәбез без. Әйе. Юк, теге сәбәп бар сөйләшергә. Шулай бит. Теге ирләр җыелышып утырган җирдә бит инде ул уен көлке, җырмың, шаяру, теге ирләр җыелышып утырганнар да җәмәгать ни җыелдык соң әле без? Ни сәбәп җыелдык соң без? Утыралар икән, сәбәп таба алмыйчы. Бер ир әйтә икән. Үлчәү бармы? Үлчәү. Ну, бар, җигертеп үлчәүне китереп куйганда бер гәүдәлесе менеп табашкан. Ничә кило? 100. Юбилей дип әйтә. Агра, юбилей! Менә аңа 50 тулган. Мин сиңа 50-не бирмәсем, мин сиңа 70 дип торам. Шаярып кара, җәмәгать. Шуңа күрә мин сезнең театрдагы уңышларыгызны беләм, сөенәм, шатланам, сезне яратам, иҗатыгызны хөрмәт итәм. Шуңа күрә барыгызда гаиләләр бар инде. Аллага шөкер, матур гөрләтеп эшлисез сез. Матур дип яшисез сез. Кимне генә алма, нинди генә образлар тудырмаган менә бу егетләр, менә бу егетләр. Аллага шөкер, син миңа карама, әле син образ тудырганың юк. Булат, син мәзәкче, сөйләүче. Давай бер мәзәк. Үлем турыда да ярыймы? Мәзәк булса жарый бу. Син вакытлы җирләмәй дә. Давай нинди дә ярый. 90 яшьлек әбиен балалар бакчасы янына үтеп бара да, күрә тегенең каршысына әҗәл килә. Смерть. Әбиен югалып калмый, үтсә бит бала чага шикелле генә балалар бакчасы янына керә дә, шулар белән бергә марника ашый. Әҗәлгә барыбер, кайда син, кем белән син? Әбиенең артына килә дә, кулын аркасына куя. Нишлисен? Касасым. Асата аннары барабыз әйтән. Әле безгә барулар итәр җәмәгать. Бик күңелле башланды бу. Әле Аллага нәрсәне бетерди. Ясайда бер дуга. Инна лиллаһи ва инна илайһи раҗиун. Юк, теге шушылай этләр җыелышканнар бәйрәм икән. Һәр бәләкәй этләр бар, küçüкләр инде монда зуррак этләр, зур этләр инде һәр үстәр тирәли утырганнар. Иң теге зур эт турып басканда этләргә мөрәҗәгать итә икән. Бүген бездә бәйрәм. Бәйрәм булгач инде аның азагы әдәрәк сугыш белән дә бетәргә мөмкин. Ну, küçüklәр сезне алдан ук кисәтеп куям, астан кирип тешләш булмасын дип әйтә. Бу көрәштәре ситеп атала, астан кирип, ничектер ни, ул прием бар бит шунда, име? Астан кирип, Аяк шалырга ярамый. ярамый. Да. Беренче тәкәңне кайчан алдың? Юк, минем Җавита юк. Бүтүнәй тәк алганым юк. Барал китәр моннан. Минем бит весым 55 килограмм. Мин гомер, Татарстанны гына бу. ну мин 2 тапкыр Татарстан чемпионы булдым. Муса Җәлил президент үткәргән ярышта Ничә кило? 55. 55-тә. Син ничә кило көрәштең? Мин көрәштем 60-65 килода. 60. Әле син ничә кило? Хәзер 80. Күреп тора түгәрәкләнгән. Әз генә арты җавап табы күпкә түгел җәмәгать. 70. Туктале син. Мин башта көрәшә башлам 45-тә, аннан соң 70. Син бәләкәй чактан булды 45-тә. Инде мәктәптә көрәшә Мәктәптә булганда. Юк, анда да чемпион калдым дип әйтәлмим инде. Юк, инде бар. Һәрбер булып беренче җиңү яулаган ниләр инде үз весовой. Беренче, ул Илфак беренче җиңү яулау лиме,
ол сізге я құляулық, я яулық берселер, мұннан да зор бөлек жоқ біз өскенде. Бірінші жеңу дегеннен сөйлеп кіна кетейін бе? Өзімнің бірінші жеңуіне, ол теге башта үйренесің бе дейін? Біріншінде тұтарға үйренесің, район күрешінде ярышқа бардық, күреші берем, ауыр барам, температура шерлеп бардым. Теге 8 кіші круговой бетін біріншісін жеңсең чүп қалалар, біріншісін жеңдім нешектер. Чүп қалдылар. Аннан соң қалдық 4-те, ona күреше теге шерлегештен 3-те қалдым. Температура бар, 3-те қалдым. Нешіктер теге әлі спонсорлар айбет болды, шындай мотор вазы бөлек еттілер. Ең бірінші бөлек вазы еді. Бұл енді алып қайтып қойдым. Үйге әти қар уақыт іште бетін, әтінің көрген yok, әтіге не еткендір, еллар өте, енді екінші елға енді бірінші орынлар, шой вазы орына ұлы вазлар жиылды енді мұнда, теге сағат, нәрсе жиыла бетін долысы. Hem stüdent vaqtda o'qib jurim, qaytib kirdim-da, stinkan osham tege vazı netilgan. Yebishtirilgan tege. Otilganda kireylab jiyilgan. Aytam, nega chiqarib tashlamadingiz endi bu olamani deydi. Mana dey, ne dey, enekashing chirib otganday, eting jili kiley bilan o'zi yebishtirib jiydi. Bu sening birinchi vazın deydi. Ne şol iste qalgan deydi. Mana hozir vazılar yo'q endi. Hozir narsa? Hozir jingushiga mashina. Мен Алла берген болса, ikkinchi topshiriqqa kimdir mashina topshirib chaqiramiz endi. Joyit abi, men narsa aytasam kelgani, G'umurбек tekka oldiroq xiyollandimmi? Shunga ko'ra tekka olib xiyollanib yurgach, soriqchilik bilan ishlay boshladik. Soriq tuta boshladik. Shunga ko'ra bir kutu soriq bor. Естественно, kurashchilarga tekkani bizdan sotib olirga bo'ladi. Reklama to'lovli. Telefonga bir bana привязан. 50 на 50 ya biz işte. Qari, sening birinchi jing'ing. Birinchi jing'im menim 11-yil. Mana artistlar sabon to'yinda MVD ani siz olib bordingiz bitali. Sen motori men olib borganga jingding sen. Kuch berib turdi. Tegirma mashin bo'lsa da berdingizmi yo'qmi? Tegirma mashindan bo'lsa ulush bordimi? O'tirtmadi, qo'l ko'tarib turdi bir kun. Shul mashinasida chiqdi. Velosiped, ondan so'ng Fiat mashinasi berdilar. Bütünsüde bir kun nima? Bütünsüde bir kunni. Tekani absolut batırga, maşina absolut batırga, velosiped весовой kategoriyada birinchi o'ringa qo'yilgan. Meni bo'lsa aytib, chiqqanda mashinani olib qolib velosipedda qo'ydirib yubordim. Necha kilo og'irlikda kurashding? 80dan yuqori. 80dan yuqori. Kim ilfoq aytmishli, hali velosipedni hamon saqlab turam, yurgan yo'q qanish. Mashinani aldiramiz biz. Fiyat. Velosiped kerak. Hali umr o'ta, bu mashinaga har zapchastlar yo'q. Ona hali pensiyaga chiqsam o'qishingda yetmadi. Velosipedga ona benzin de kerakmi? Qashay nazdarodi. Almaz. Birinchi jing'ing. Necha kilogrammda og'irlikda? Birinchi jing'ini men kichkina vaqtda xatirlayman. Qurshovulda bizning bek zo'r sabantoy bo'lay, kishki sabantoy. Qaysi oldi ol? Biz Tilashayda umuman bizning Tilashayga kurashchilarga ayni bizning avulda bizning yoqlarda sölge tuta bilmagan yigit yo'q. Biz tege rayon yarışlarına barganda un весовой kategoriya bo'laymi hali? Necha bo'laydi? Butinisinde prizovый bilan qo'ytaygan deb. Men o'zimdan 1-2 boshqa olarak qarshi yigitga chiqqanini xatirlayman. O vaqtda endi o'qiy boshlagan bo'ldim ekan, qo'rqita. Men boshda qotapmadim. Bu bir qatalmay bermayman menga. Ha, men mana lakterga da bo'ladi. Shuni o'zimdan 2 boshqa o'g'li bo'lgan yigitni otqash bir ko'ngilli bo'lgan edi. Mana birinchi jingi shuni xatirlayman. Mendan 1-2 yoshga o'g'li endi u. Balalar orasida kurashdi. Ostdan kirib ko'tarib berdik degani. Qo'yan kirganini xatirlamayman hozir. No jingdim degani. Joyit abi, o kurashlar bilan, belakeylar bilan kurashuv ko'pga og'ir. Yo'q, ul bitni kerak degan, yo'la kerak degan. Yaxshi keldi. Между прочим, Balkan'ın rayın yarışlarında Tatarstan şampiyonu, Rusya şampiyonu, Kuraşçı Raşit Samigulin. Hani de İsen Savoy mu? Bana o elki jigitler. Onun da bu ya senin gibi kınayım. Onu qarab turuğa, bana ağırda tuguluyum. Onun kuraşuğu, bana olarda öğrendeki, bana ben Raşit'ne şu kadar vursam, ben soqmana bana o jigit geldi. Stadionlarda bataqalar. Rakip Qamitov bilan kapshon. Ay, kapshon endi, kapshon. Seni qo'shamat nechik? Meniki Soriq. Xalikov falashiydi men. Kirishganda. Men ana oviyim bitarsiz. Oviysinda bilan men ana postoyno aralashamiz, Allohga shukr. Kirishgan chiqqan vaqtda Xalikov otishni shaqada deb aytadilar. Ay, mana shulay yigitlar, mazaklar. Mazagim bilmayman, Joyit abi. No, bilan menda shilib ketasiz kelaymi? Nechik kurashga umuman kirib ketgan. Aydan. Birinchi topqir. Tinglab o'tirdi, birinchi topqir. Bilan menim ol uchroqli hal bo'lgandir endi, deyman. Ol umuman, no, balakaydan betindi boramizda. Biz betindi taga chiqib aytaymi. Bizni shunday vaspitание
компания бергендер менде ул әтиләр әйме теге сабан туйга төшәсең бит инде. Ул вакытта минем әле истә без бит инде бәләкәй, как раз менә шул вилабуйларның көрәшеп жүргән чагыдыр инде малай. Иң беренче бит инде күз дәрсәгә төшә, тәкәгә төшә бит инде. Хамана тигә сөйлисең бит инде, менә шушы тәкәне салып әйбә. Җилкәгә бер круг әйләнергә дип әйбә. Ну менә ул хыял булып калса бит инде ничектер бераз гына теге обидно булыр иде, әйбә. Һәм шулай итеп берсендә утырам. Мин гомумән теге бәләкәйдән теге җырлагач инде ярышка чакырдылар җырларга малай. Һәм шул вакытта җырлаган вакытта бу ни бит инде мәктәптән сорап, мәктәптән китәргә генә булсын бит инде безгә. Тагын нәрсә кирәк? Мәктәптән җырларга барырга. Ике югары белем. Шушы кеше шулай дип сөйләп утыра. Соң менә шушы вакытта юлларыма менә безнең тренер бар инде, ул хәзер элек Шаулда тренировать итә иде. Гаендинов Ринат Рашитович, күрсә зур сәламнәр. Менә шушында иң беренче булып ул чакырып алды. Әйдә берәр ярышта җырлар дип. Һәм менә шушы җырларга килгән җирдә малай көрәшергә дә кирип китте. Әйдә бу виста 2 кеше ди, син 3нче булырсың ди малай миңа әйтә. Бара 3нче урынны аласың син. Менә шулай мин беренче тапкыр көрәшкә кирип киттем дә малай сәгать тоттырып кайтарып җибәрделәр. Бәй буш кул белән кайтмадым, мин кызык булып киттем. Әйтәм, мин иртәгә дә киләм әле, әйтәм сезгә тренер бастырга. Шулай иттереп 2нче көндә киттем тагын көрәшкә, шулай иттереп көрәшкә кирип киттем малай, әйбә. Һәм инде көрәшкә кирип китүем, һәм менә бу велосипед дигәндән тагын берсе искә төште. Бер елны 2013 ел микән инде малай. Менә аны һәр сабыда дөрес әйтте. Хәзерге заманда велосипед кирәк ул малай. Менә чыкмакчы булам, әйме, велосипед юк. Бөтен велосипедны сатып бетергәнбез малай. Әйме, иштә 2013 елда бездә универсиада булды бит. Универсиада көрәш ярышы булды. Шушында иң беренче шушы теге нидән нәрсәләр Бирозовый рощада ялгышмасам узды. Шушында малай җилдерәтеп нигә кадәр Кировский районга кадәр кайтканнары. Велосипедта, Ул велосипед авыл баласына иң зур ниде ул бәхете. Менә ул теге безнең авылда, теге ул сезнең авылда да шундый бер мәзәк йөри бит инде. Элек бит бабачылар инде. Теге балаларны бабага утырту бар. Шуннан теге бер малайны инде әтисе, әнисе инде балакайым бабачыга утыртырга келсен бит мөселман инде. Юк, велосипед алып бирәбез. Алай булса ярар. Шуннан соң бабага утыртканнар да инде. Шундан бераз 5 ел үткәннән соң әтисенә әйтә икән. Әти, тагын бабага утыртсагыз риза, машина алып бирсәгез риза дип әйтә. Шуна гөр. Так. Мәзәк синдә әйдәм, синеке инде синең янга килергә дә куркам. Куркасың. Җай да синең үзеңнең көрәшкәнең бармы? Бар. Не бу? Менә сүлгене көрәшкән ничек тотасың? Күрсәтәле. Давай. Бездә менә әйтеп өйрәткәннәр. Миндә шулай. Или менә булай. Монса выше пилотаж. Монса теге урамда инде килеп чыксалар, сразу электр бар. Ну, без бу булай итеп, без армияда коешны шушылай итә торган ик. Хатırlыйсың армияда хезмәт иткәндәр. Так, син үзеңне булмадыганда. Булмадыгызмы? Ярар. Теге берәүдән әйтәләр икән, теге бер кулыны икән инде, булай теге ташкаучым, гарип икән бер мужикның, берәү сорый икән, син армияда булдыңмы? Юк. Коясың сезнең кулыгыз нитми. Армияга барганда кулдан сөйрәделәр дә чыгардылар. Барга теләмәгән. Так. Җавит абый, мин инде теге сезнең мәйтәм, Зөлфия апа белән көрәшәсезләр дип уйлаган идем. Юк, мин көрәштем заманында. Син бергә яшисез инде. 37. Менә Икенче елга 47 була. Җиргә бигрәк өлгә тойлаймын. Бер ел 10 елга торамын. Бигрәк күп бит Җавит абый. Бер өйләнгән җигит мактана икән. Үзенең абыйлар җанында инде менә сезнең шикелле 37 ел, 40 ел яшәгән абыйлар кырында мактана икән теге. Минем хатын фәрештә дип әйтә ди. Шулай бит инде өйләнгәч бөтен хатынгыз фәрештә шикелле күренә. Сезнең шикелле кеше аптырап тормаган, энем синең хатының фәрештә булса, мин икедә кеше түгел дип әйтте ди. Шул шикелле. Минем беренче алган бүләгем хәтердә миңа яулык бирделәр. Ул яңгырлы көне, ну авылда көрәшкәндә теге бирәләр ди, йомыркадыр теге вакытта кулы иң зур бүләк матур. Теге әниләргә менә кайтарабыз соңгы вакытларда теге матур ниле чәчкәле, кызыл шундый яулык. Яңгыр бу күрше район Илеш районы Искедеме авылында көрәштем мин. Һәм шу яулыкны алдым. Һәм мин аны тыгып куйганмын, нигәме?
яңғыр яуа, ол ауылда сабантой болған күнде гел яңғыр яуа. Бір жерде яңғыр яумай, ай бойына яңғыр жоқ, именно шул сабантой күнде шул ауылда яңғыр яуа. Менә мин білген бала шақтан, шушы яулық түшкен, түсіп қалған, юғалған, қадіріме киттім ізлеп, қадірлемейтін деп, оғапқа мемет мақтанырға керек енді. Таптым мені, Құдай бересі келген қолына шығарып қоярды юлына, таптым. Әлі шушы сабантой орыннан түшке шәдірек күлкібек жері бар. Шул пішірағын жуып, міне еппей, хеш алған түгіл, жуып ап қайттым. Әнке айтады, неге аны жудың енді балақай, мен де қайтқаш жуғадыр ем. Yok пішірақ келі шап қайтып болмайды. Міне менің бірінші бөләгім шул болды. Бик шәп бүләк болағын. Şayarıp yürme, hislerimden gülüme, uylarını uqim yüzünden. Yaratan deyip üzün mine etmesen de, suyunur tügle gözünden. Yalandırıp yürme, ömür ödüp gider, suyup kalıyı Ali yaşakta. Күңелемнің назы мәхәббәтің тажын тапармын тек сенің құшақта. Ялындырып жүрме, ғұмыр өтіп кетер, сүйіп қалайық әлі әр шақта. Күңелемнің назы мәхәббәтің тажын тапармын тек сенің құшақта. Өткен сайын түземлегім беті, бірге бұлы көңілім құяшы. Житәкләшіп бірге қаршы алып таңны, қаршы алып бірге құяшны. Ялындырып жүрме, ғұмыр өтіп кетер, сүйіп қалайық әлі yaşakta. Күңелемнің назын мәхәббәтің тажын табармын тек сенің құшақта. Әйтмәсәм дә күрәм, дәшмәсәң дә сизәм, серләреңне бәгърем күзеңнән. Ялындырып йөрмә, үзәгемне эзмә, яратам дип әйтче бер генәм. Ялындырып йөрмә, гомер үтеп китәр, сөеп калыйк әле yaşakta. Күңелемнең назын, мәхәббәтең тажын табармын тик синең кочакта. Ялындырып йөрмә, гомер үтеп китәр, сөеп калыйк әле yaşakta. Күңелемнең назын, мәхәббәтең тажын табармын тик синең кочакта. Калыйк әле yaşakta. Күңелемнең назын, мәхәббәтең тажын табармын тик синең кочакта. Күңелемнең назын, мәхәббәтең тажын табармын тик синең кочакта. Табармын тик синең кочакта. Муса Камалов, Рахмет! 2022 елғы театраль Сабантуйның батыры Муса Камалов. Кышқырып отыра, шул қадар тыйнақ болып бұлам екен жамағат. Әлі бұлар велосипед білән еме, мақтаналар. Әйт, 2 машина алған кіші жамағат, 2 машина. Қошан болды?
Мен числоларын ғана Шыннан білмеймін. да енді біз бит енді мында артисттер театраль сабантойда катнашучылар. Анда профессионал көрәшчеләр юк, шуңа күрә безгә җайлырак. Шуңа күрә безгә. Алмазам сен үзеңә чын. Беләм, мин син профессионал, шуңа күрә бит инде. Мустафа җиткәч машина бит. Qaysi teatrda? Javit og'ay, qaysi teatrga shagirga ekan? Yo'q. Машинасы келеме? Ильяс Бурсулма, профессионал көрәшчеләр театрга килгәч бетерделәр машинада. Ha, точно. Булыр Алла бирсә. Бер вакыйганы сөйләп китәсем килә. Бу Сабантой 2012 ел Әлминтеге театрга килеп яңа шигенә башлаган вакыт сезнең кебек Сабантой алып барга чакырлар. Яшь бит әле, теге чакырлар дип акчага түгел, олы абыйлар чакырлар. Әйдә Илфак алып бара кирәк. Монда артка шигенү юлы юк. Киттек Балык Бистәсе районы яңа Арыш Сабантойына. Ул Сабантой бик күңелле булды. Унда башлана дигәннәр иде. Сәгать 1дә Алланың рәхмәте башлап җибәрдек. Авылда шулай инде. Гадәттәгечә. Авылга карыйм да кычкырам, теге авыл өстендән дә кемнәр булганы бар. Колонкаларны әйтәм, бурып куйгыз авылга таба. Әйдәгез җәмәгать башлык килеп беттеләр бит дим. 3 кеше җыри дигәндә. Шайтыр бердә кешеләр җыелды инде, кунаклар да кайталар, белеп кайта, без бит инде белмичә, бит инде тырышабыз, шайтыр башланып китте Сабантой, бу мәңге онытылмаслык. Һәм менә бу бүләк дигәннән. Көрәш бара бит инде, Сабантойны алып барам, сәгать инде 4 тулды, 5-нчегә таба китте. Хәзер кунаклар әкрен-әкрен китте. Монда инде Сабантой битеп бара. Теге свыше дибез бит инде, югары 90-нан югарылар көрәшәләр 1-2-нчегә һәм инде абсолют калды. Югарыда көрәшә 2 җегет. Мин алып барам, теге җай чыккачтан инде көрәшне белгәчтен үземчә комментировать итәм интегеләрне. Ну 2 җегет үҗәт булдылар булар. Шул авылныкылар көрәшәләр дә теге була бит, 1 балга кадәр диләр. Вакытлары бетте моның, бер-берсен беләләр, кысалар, итәләр, җыгалар, топтылар. Менә галәмәт начар көрәшәләр инде. Начар дип әйтүем, теге булар теге профессионал, не Чынлап көрәшәләр инде. чынлап торып, теге бүтән җаннарын биреп көрәшәләр. Юк та юк. Бара бер мәнне шулай торып көрәштеләр, 5 минут, 10 минут инде кеше нәрсә эшләр, теге кунаклар китте бит инде. Мен ха битергә кирәк. Булар көрәшәләр битми дә битми. Тегеләрне алып бара, теге 70 килода җиңгән бер җегет, яшь кенә җегет 2 алпавытны алып бара. Көләр көрәштеләр дә берсенә берсе күтәреп салды инде, икенче ите. Аягым авыр, аерылмады бит җирдән. Аны битне кагыйдәсе. Аягым аерылмады ди. Тегесе мин карыйм инде судья карый, теге түрдә утырган хуҗага. Авыл советы, сельсовет председателе утыра. Сельсовет председателе 1 бал диде. Хой, халык ду китерә китте, авыл шалт 2, теге түгәрәк мәйдан 2-гә аерылды. Бу башта мин калдым да, теге башта бер әби утырып калды. Яңа гына шушында утырадыр, нидә теге участковыйда жукка чыкты. Хәзер әйтә, тегесе әйтә, юк ди, бал дөрес түгел дип, әйтә, дөрес, нәрсә ди? Китте монда 1 сәгатькә сузылды теге бәхәс. Борылып карыйм, теге әбигә карам да, булай карыйм, теге авыл советы председателе жукка чыккан. Бу үзенең малаена биргән икән бер бал. Йо, ишанда түгел, ул атты бит инде, көч кулланды. Ярар, анда бәхәсем юк. Күтәреп атты, тегендә нәрсә? Теге 1 бал бирде, жукка чыкты, һәм мин калдым, Сабантойны битергә кирәк. Битер алмыйм бит. Абсолют бит билгеләнмәгән 70 белән инде көрәштергә кирәк. Шул вакыт теге җиңелгәне әйтә, киләде. Илфакты син ди, менә ди, көрәшкәсеңме син, беләсеңме ди? Соң монда кадәр әзмәвер мужик килгән кырында. Юк, күргәнем дә юк. Әйтәм, Әйтә алмыйм. Исән каласы килә, исән кайтасы килә. Нәрсә диярсең монда? Шуннан соң теге әби янына бардым, әйтәм, апа җаным, ничек Сабантой бит, кенә барамы? Мәйдан бит икән. Илфак, улым, бик әйбәт, бик алай, аптырама монда ел сайын шулай. Юк, эш нәрсәдә шулай, һәм нәрсәгә җиңелгән әйтәм, абый, борчылмам әйтәм. 2нче елга алырсың, иртәгә дә бар Сабантуйлар, 2нче атнада алырсың ди. Теге абый кызган бит, ул әйтә, Илфак, менә аңлыйсыңмы? Миңа ди тәкәсе дә, пычагымда кирәкми, миңа үз авылымда җиңүче булып калу икесеме кирәк.
талантларны кысасыз инде. Мен генә бий башлап бетерә куя шулай. Махсус, а? Нәрсә? Капка төбендә матурына җигетләр яшәп тора. Бер кыз килде, бүтән фикерен шулды. Bu sandık içinde bik kirekli, bik eybet, barımızda kullanatırgan eybir var. Tuzu qiyar tuguldur ekan. Olmaz. Barınız da bilesiz. Elle itip de birdi. Eymen. Bize güçünde kullanılan. Bize güçün. Hatta beyremler, şuşu eybirinin beyremi var. Şuşu sandık içinde yatkan eybirden. Berenge beyrem. Hatta ha? Berenge. Ha, bizengi. Берәңге белән Ya bitirsen inде. Yok, bizen o eybir değil benim. Annesi bize. Bizen o eybir değil benim ağızdan aldığı su çıkmadı. Yok, bizə Bir kirekli eybir, barımızda kullanabız. İyi. Hatta onu bize için kullanılır. Bize. bizə Diksim için kafutinem. Cavit abi. Senin diksin yaxşı. Onun qulaq işitib bitmedi. Bunda sinde tübel. Şuna göre eğitel nersenin içinde. Bize için kullanırlar. Hatta onun yulosu da var, beyremi de var. Hatta onu, iyi mi? Benim en matur tradisyon beyremlerde buraya gittiler. Tübeti. Teke. Yakın. Teker gelme. No sarık tugul. Hatta kadar eğitsem, iyi mi? Hayır barınız da bilesiz. Mene bugün ol şuşu kapka tübünde var olay bir. Sürülge. İyi. Казан сөйлесем әллә. Almaz dostum. O tekeyim. Oo. Evet, vallahi ya. Şikken sölüge. Almaz. Dostum. Raşavız мәллә. Şekkelem gel. Yok senin bilen yok. Мен синен куркtum. Benim garajа. Tak. Bunu alır için bir жаза өтерге керек. Ya жырларга, ya биирге, ya сөйләргә. Теге yola келгәндә күрсәткән фокусны күрсәтим әллә. Теге юлы бүләккә ни биргән инде. Сөйләп җибәргән калган. Anlarsa kurset meseleler var. Düdübülen istiyor. Нинди фокус күрсәткәнеңә? Онытканын кабатлыймыз. Так, koy ne? Barabar nedir o? Так, bir ay bir dayık bunda. Yok. Bir ay bir dayık bu точно. Yok. Birebir de yok. Hoppa. Bu ne? O demek. Stop oldu mu balay? Cavit abi. Aldalar şu Kurcan Nasırıddin'de. Baba, bu fokus bulmadı bu. Fokus buldu. Тыйындыға келгенде еске түсті. Ашығабыз битін, шаба соңға қалабыз. Парковкада орын іздегенде еске түсті. Бір ират шулай ашыға келе, бик керекті шарашу инде. Уақыт қысан, тегінде бара, мында бара, орын жоқ инде. Нишләргә білмейді, соңға қалайынды. Я Құдайым, бір орын берейінді меңа. Міне қылған ғынақларымны ғафу ет, бүтән ішмәмді, тартмамды, солға да ермәм. Ғынақларымны кешір. Шулай дұға қылып отырғанда инде бір шыға да машинасы білен қозғала башы инде отырып. Ярар, керек түгіл екен, таптым мен орын, таптым деп Нәрсе сөйлей. Ғаламат, bu темаға кіріп кеттеш, мен де сөйлемеші болдыра алмайм енді. Хазірет өзіміздікі? Yok, келген сайын тұмұлланы сөкелер еме? Yok, сөкмейміз. Біз мұнда ол темаға матур яқтан ғана. Муллалардың тегі дұға қылғаны, я муллаларын швайтырып матур мәзеклейлер. Міне микрофонда екі түрлік шарата. Бірсі артист, бірсі мулла. İkisine mikrofon birsen to'xtatib bo'lmaydi tabii. O'qituvchilar bor hali. O'qituvchilar 3-ga kira. 5 minutlar 45 minut. Artistlar olib yo'qlaganligini söyleyeyim. Men o'qituvchilarga. Ham hozir birsinde shoirat bo'ldi, bir mulla qarayında bek motorga chiqarib turdim-da, endi men motorga bek motor shab mazak silagani, g'immirda esda qoldi. U hazrat yanında hozir tilimni o'chab ko'rmasham endi. Boyroq söyledi endi. Mana dey
Kıyamet kırında de iki komanda jiyashaklar de. No, jiganlar de. Cehennem komandası hem cennet komandası. Qaysisi yaxshiroq aytirib konsert qo'ya. Hozir sizga so'rab o'day. Qaysisi konsert qo'yib jingan? Cehennemde beytede düşer var, cennet bey düşerde var. Bilasizmi ne için qaysisi ekan? Ne için? İyi. Hem qaysisi. Artistlar. Bey bunda neydi? Artistlar cennet kelegen diye. Bilasizmi? Cehennem to'la artistlar de şoňa göreler jingenler de. O sen jiratdan kirdin. Şoňa göre duğa kılmanda iki yana tege zirat temasımı, ahiret teması. Alarga zinhar artık kirip gide görmeydi. Allah'ım saklasın. Yok. Şulay bit. Şirattaralar bitindi. Ha, kişilerini söyleyip cehennemge, ıjmakka, cehennemge, cennetke. Teginde artistlar geliyor. Ha, artistlar cehennemge. Bir artistin asin cennetke. Tuktu. Ulda bit artist yaşam anında. Taksi be. Ул бит инде артист такси бе, ие нәрсе. Biz bundan bir ne artist ne diyor? Ömür boyu ne bilmedi ya. Uyan halkım, güçsüz bulup tugel, don şöhretke kömep devletin, birdemlikte tuğanlıkны tıyıp, saklap yaşayık tatar milletin. Yaşa halkım, gururlanıp yaşa, kileşeğin dürüsü yolda bir. Namazga bas, kıblan Ka'betullah, babalarının dinin devamı. Yaşa halkım, gururlanıp yaşa, kileşeğin dürüsü yolda bir. Allah yerdeminden taşlamasın, babalarının dinin devamı. Tatar bulup yaşav süyündüre, biz layıklı ulu kızları. Nindi yollar aşa bugünküge, hatırlardan sızmay uzanı. Yaşa halkım, gururlanıp yaşa, kileşeğin dürüsü yolda bir. Allah yerdeminden taşlamasın, babalarının dinin devam et. Allah Teala edem bağların bir-birimiz bilen көркем muamelede bulu için, tanışu aralaşu için türlü kavimlerden yaraldı. Biz Tatar bulup tuğanmız iken, özümüzün asılımızını, dinimizni saklasak idi. Yaşa Tatar, sutlanırlık idi, dini, dili, işini güreşte, birdemlikni, tuğanlıkni tıyıp, yaşa halkım, mengesin yaşa. Yaşa halkım, gururlanıp yaşa, kileşeğin dürüsü yolda bir. Namazga bas, kıblan Ka'betullah, babalarının dinin devam et. Yaşa halkım, yaşa gururlanıp, kileşeğin dürüsü yolda bir. Allah yerdeminden taşlamasın, babalarının dinin devam et. Allah yerdeminden taşlamasın, babalarının dinin devam et. Yaşa halkım mengesin yaşa. Татарстанның ат казанган артисты, педагогия фәннәре кандидаты, күрәшче, җырчы. Татарстаны. Да. İlyas Халиков. Еса! Hop! Biz avuldan
чыккан чакта уңга киткән юл булыр. Чыгар кояр Сибер туры, бездән сәлләме шул булыр. Эх, алма ağaçları, sayri sandıgaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Көрәшәбез бил алыша мәйданда яши карты, кайсы җиңеп тәк ала, ул сабан туй баттыры. Эх, alma ağaçları, sayri sandıgaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Тәкә өчен көрәшкәндә күрмәдек көнчеләрне, машина биреп буздылар хәзер көрәшчеләрне. Эх, алма ağaçları, сайрый сандугачлары, сайрый 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 сагындыра башлады. Иртән торып тышка чыксам, тараканнар кар кери, аякларында бәтинке шебеннәр биеп йөри. Эх, алма ağaçları, сайрый сандугачлары, сайрый 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 sağındıra başladı. Sayri 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 sağındıra başladı. Сөйләүчеләр сөйләсеннәр, көрәшсеннәр көрәшсен. Күп сөйләшкән көрәшчен чиеп җиргә сөйләрсен. Эх, алмагачлары, сайрый сандугачлары, сайрый 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 сагындыра башлады. Сайрый 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 сагындыра башлады. Биек тауның башларында ышып йөри күбәлек, тыйынлыга килгән сайын дөнья була түгәрәк. Эх, алмагачлары, сайрый сандугачлары, сайрый 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 сагындыра башлады. Сайрый 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 сагындыра башлады. Сине яхшы кеше диләр, әллә каян күренә. Рәхмәт инде Җавит абый, шакырдың бит безне дә. Эх, алмагачлары, сайрый сандугачлары, сайрый 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 сагындыра башлады. Сайрый 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 сагындыра башлады. Без авылдан чыккачта, уңга кайрылгачта, бул бакытлы яшар рәхәт бездән аерылгачта. Эх, alma ağaçları, sayri sandıgaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Сагындыра башлады. Агыйдыңның уртасыннан йөзлек киллә калбаса, матур җырым ошамаса, әйдә китик булмаса. Ağaçları, sayrı sandıgaçları, sayrı 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 sağındıra başladı. Sayrı 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 sağındıra başladı. Эх, Kalbasa. Kalbasаны яздырмыйбыз мына яга. Çeşmesine toktap içtim sunun salkının, içtim uçlap içtim jırlap bastım yürek yalkının. Ekbeki çeşmesi sırrısına şişesi, aşıklar sende konak, ağasın şuna oynak. Ekbeki çeşmesi sırrısına şişesi, aşıklar sende konak, ağasın şuna oynak. Bakı şişmesine qarab diledim dileklerim, dilekler kabul bular deb ışandı yürekteyim. Bakı şişmesi sırrısına şişesi, aşıklar sende konak, ağasın şuna oynak. Bakı şişmesi sırrısına şişesi, aşıklar sende konak, ağasın şuna oynak. Çeşmesi şiltirip dağlardan tüben ağa, mında kavuşkan gaşıklar мәңгегә birgә кала. Ekbeki çeşmesi sırrısına şişesi, gaşıklar sende konak, ağasın şuna oynak. Ekbeki çeşmesi sırrısına şişesi, gaşıklar sende konak, ağasın şuna oynak.
çeşmesi, serresinden şişesi. Aşıklar sende konak, ağasın şuna oynap. Bexet çeşmesi, serresinden şişesi. Aşıklar sende konak, ağasın şuna oynap. Aşıklar sende konak, ağasın şuna oynap. Aşıklar sende konak, ağasın şuna oynap. Hürmetli dostlar, hürmetli konaklarımız, zor rahmet, jırlarınız için, mezekleriniz için. Gelecekte de uңuşlar, isenlikte görüşürge yazsın, жеңулерiniz her vakitte de bulup dursun. Aynı tamaşaçılarga zor rahmet, ve sizni yaratamız. Sağ olun. Ura!